ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯨ ꯍꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔरिꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯅꯣꯕ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ NCERT ꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔरिꯁ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯊꯥ 9 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯞ ꯇꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯅꯤ BJP ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ JD ꯑꯣꯏꯔꯣ RPI ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔरिꯁ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯊꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯈꯣꯡꯗꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ MLA ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯕꯒꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯆꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀल 355 ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯂꯤ ꯆꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ NIAꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀल 355 ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯂꯤ ꯆꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज तौजरबनी हाइतारे अदुना आर्टिकल 355 असि मपानदगी एक्सटर्नल एग्रेशन यावरे हाइबसिदी स्टेट गवर्नमेंट सु हाइरबनी मपानदगी अखोय अमित शाह सु हाइरबनी NIA सु हाइरबनी अदु तारगदी आर्टिकल 355 असि ऑटोमेटिकली चटनरबनी अदुना सेंट्रल फोर्सेस लाइबा मयामसिना लैरिबा कुकी टेररिस्ट सिंग एक्सटर्नल एग्रेशन मयामसे तखाइदिबो करी गिनो हाइबदुनि क्वेश्चन अदोम दोइ नैनागदबनी हाइतारे मेनली ओइना हुजिक नोंनिनी हाइदि सम देसिदा थोइबा थौदोकसे यिंबियोबा हाउतत्ता अखोइगी अखोइ मिचम प्रजा हाइदि लैगिद्रे मयाम कुकी टेररिस्ट तमतिना हातोपिरे हातोपसिदा सेंट्रल फोर्सेस लैरिबसे 200 मीटर नक्ना लैरिबनेबा हाइदि मुखकी अखोइ खुंजासिंगी सोर्स मुखोइना पिरकपा सोर्स तुगी मतुंगिना हाइतारे 200 मीटर का अदुदि वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस अदु लैरिबसिंग दुगी नंबर 2 दा अखोइगी मोरेदा थौना फरबा स्टेट फोर्सेस लैगिद्रे अनि लैगिद्रे लैबसिदा मनाक नकपदुदा दुम सेंट्रल फोर्सेस लैरिबने मोइ अकाउंटेबिलिटी से करिनो अदे याम नुंगाइतबा अमना कोइ निंथोंखों खान खुनौजसु ममामगी ममांगदा मचा हाटपा मागी मपुरोइबा हाटपा हाइसे अदुसु इचम चंबा प्रजा हाटपा हाइबसे सिदगी हेना तमथनिंगाइ ओइद्रे हाइबदि लाकपा मतमददी मखोइ तुमिना लागा हाले हाइरसे चटकिबा हनगिबा मतमददी सेंट्रल फोर्सेस में नागा लैरिबनेबा नागा लैतारगदी मखोइदा हल्लगा रिटालिएट तौद्रिबसे मरम करिगिनो अदुदि मोइ अकाउंटेबिलिटी से करिनो मखोइ ऑपरेशन से तौबा याद्रि से करिनो हाइबसे अदोम दोइने नैनबम थोएबा हाइबदि आर्टिकल 355 से ऑटोमेटिकली चटनरबनेबा सिदा हुजिबो तौद्रिबा कैदोबगिनो हाइबगी मरमदुनेबा कदांगबंदा थोखिबा थौदोक्तसु अखोइगी कैराव कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी थियांग कोंजिनदगी तखिल मनोरंजन की मतंगदसु पुंग 10 दगी फायरिंग स्टार्ट तौरे हारा कांजिदा पुंग मरी बौसे SSPB ओना मनाक्तसु सेंट्रल फोर्सेस म्याम लैरि अजाम सांग्रबा मतमसिदा मतेंग पांगबियो अखोइसि कुकी टेररिस्ट म्याम से अटैक तौरे हाइबसिदा पुंग 11 12 1 2 3 4 पुंग तरुक सिदा SSPB ngamdribase kadaidagi yam lada lakturibra adugi question duneba adon takpadi central forces मैम से accountability से करी नो हाइबसे नैनबम थोए अदुना हुजिक केदोरे हाइ मतमदा opposition का ruling का पुंजन लकांसिता अखोइ central honorable CM नसु हाइरे central forces मैम से duty से मणिपुर से तो फंब लाक्लिब्ला हाइबगी नुंगाइ थाजदबगी मवोंग अमा statement अमसु पीगरे महाकी function नमता हाइतारे state से leader महाक नसु सुमाने फोंगदोप लैरबनिना लैरिबसे कनादा कोइना थाजदोइनो हाइबदुनेबा तु हुम अखोइना ट्रस्ट तौदुसि कनानो अदु तारगदी लैरिबा पॉलिटिकल लीडर्स मैमसिना हुजिक सेंट्रल गवर्नमेंट याम फोर्सेस थारकपसिदा कुकी टेररिस्ट सिंग से मपाने चंजलपसिंग से
lakan akoi Meitei ereicha muthatnaba tawribisida akoi kana kai odano ngai doise akoi Meitei haiba civilization se hayeng mutra matungda NCERT book ta akoi gi Meitei haibam leirami haiba nainaba ngairibra haitare adugi NCERT book da akoi Meitei ko civilization ama leirami haiba do adugi poto bor ngairibra ba mutkiba ngairibra haiba duneba aduna takpadi political leaders myam leibri ba myam se akoi hau ai su yaujagi loima karigumba si strict action loukhatlaktraba si do akoi tu community ki irang natte mapandagi kuki terrorist sangjal abani haitar lai pase lairabani thanipan henjalaklabani aduna akoi leiba myam se political party mapandagi leiba huji power pari basing se si action loukhatlaktraba taragadi opposition oiro chap tak ta bi mang ba matham ma change akoi kai hai akoi ne pami se kani no hai base buhpa ma change hai di diplomacy sanaraga amma magi wari na tabita and even ruling susu is akoi achoba straightforward oiba decision ma no change adun ka pari akoi su yong na any BJP oiro dagi Congress oiro JD oiro RPI oiro any leibire punamak se punjala kanda karigumba akoi punjala si aduga chaka se akoi delida leira kanda akoi karigumba sigi numisi manusida akoi kuki terrorist kayumba mutataba tarabadi akoi noigi political party myam se manipur amta khongdahallaroi se koi hyroorase ba loi phamina si BJP dagi dawala te Congress sunat natte RPI dang sunate JDU dang sunate pula punjala se noigi political party myam manipur si masagi India gi maming porakhra ba state ama oiba manipur se sigi sida noina yamna kupna khanaba yaudrabanina yaudena khanjare koi di yaudrabanina koi manipur sida noi political party amata khongdahallaroi na haibase koi pulap haimina se ba akoi haijaning badi adu da makoi se adu strict action loukhatlaktra yeng se loukhatlaktra taradi makoi amta khongdahallaroi ba adu gi pura strict action ma lomina se ba sida ngatangi akoi masen sum nainaraga meeting tawkhre nungara khabar hapa ani no meeting tawkhre hana akoi masen sum nainaraga leibasi tu se ba autang phudu se ba akoi myam sigi akoi ereicha gi mutanaba akoi civilization si mutanaba se auta akoi myam punjala se ba leiba political activist puna haitare leibiriba ngarangi khanabadu da su akoi yahoning ba masu akoi gi subudi masana hoi subudi khanare na pauta jare subusidi thanipan henjala pasida sugi ground rules se loi violate tawre haibase khangabadi kuki militants sigi aduna susidi advocate tawba haisi must the central government gi tawda sunya yaroi se ko thamadabani yam thengmalabani at the same time chin kuki sigi makhoi phangam thok tamna phangiba schedule tribe se makoi listing delisting to block thok pase mapandagi nahan central tribal affairs minister dagi state government chi lakhrabani adudi thabak ama akoi government da protest to bana te government gi mateng pangjari ne ba koina adu tarakadi makoi da chi la bani na amda article 342 gi matung ina ngarang khanabadu da adu su yawbina magadi yam phagadam ne kali no haibam tamda makoi na huji pai ba haibidi kuki terrorist sing nahan micham praja hat pa changjal iba makoi manga tarla base makoi adum ST phangangani ma mapani changjel haiba mising se makoi adum illegal immigrant sing kuki terrorist sing se makoi phasan thikat ur kandani makoi phangam thoktana moi bharat ki acho right ST do phangjelam doine ba adu makoi da phangam chu thokte ba aduna leibiriba hujik tangkhai ma thabak samjalabani na central government gi che se lakpa oigrabani na akoi state government dagi su article 342 gi matung ina yam thuna akoi gi sin kuki dagi ST lophok na ba recommend se thabiro su lophok na bagi se kana takshan biro adu akoi leiriba political party pulap ki leaders ruling or opposition or leiriba punama khaitare autang pulap chakmina rasi adu haira se karigumba sida akoi na media hena changatraba akoi thuna akoi gi article 355 se automatic chatadar club ne adu central forces myam su leirabane makoi na husipo achau action ama akoi gi kuki terrorist mapani changjal ai myam se for manipur for India akoi action achau loukhatlaktraba adu taragadi noi political party amta manipur changba yararoi haise pulap pun haimina raseba adu haidragadi ngatangi khanara koi masen khanaraga aduna du hairi haraga koi masen loishanaraga manungda so koi masen akoi gi ka manungda room amada nairaga thum thambagi wari si to ase na mayam da haijari